Gospa Kallas, vaše obrazne mimike, ko recimo dobivate vprašanja glede dvojnih standardov Evropske unije, ne ostanejo neopažene in to ni mišljeno kot kritika, ker imam osebno recimo jaz veliko raje to kot neko prisiljeno politično korektnost. Ampak problem je, da imajo številni evropski državljanke in državljani občutek, da Bruselj postaja bolj utrujen od vprašanj o Gazi, kot pa od lastne politične nemoči. In komisija, v kateri sedite tudi vi, se bo menda sestajala s talibani v imenu pragmatične diplomacije. Hkrati pa pri izraelski vladi ves čas poslušamo predvsem, česa vse Unija ne more storiti, čeprav je, če mene vprašate, bolj pošteno reči noče. Zato vas sprašujem, če verjamete, da je treba politično vplivati celo na talibane, zakaj ta ista logika izgine pri Benjaminu Netanjahuju? Se pravi, kje je danes tista dejanska rdeča črta Evropske unije ali pa vaša? Zato, ker posledic tega, da imamo vse te črte nekako pomešane, ne čuti več samo Gaza, čuti jih vsa regija in v bistvu tudi vedno bolj Evropa. Hvala. I'm not sure I got your question. I got your criticism, though. Thank you for that. When it comes to Taliban, of course, I'm aware of the situation. It's not my services directly that are dealing with these issues, and it's more the issue of migration. But I agree with you that if we have put conditions in place that we don't engage, then if these conditions are not changed, then why are we changing our posture? I mean, we should keep the same line. So I totally agree with you there.